Amakuru agezweho arasobanura neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane, ku buryo budasubirwaho iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Namakuru avuga neza ko umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya FARDC wari uri ku mirongo y'imbere ku rugamba, umwe mu bakorodona ndetse bagapanga uko urugamba rugenda, akaba ari we ushinzwe ibikorwa by'intambara ndetse ibitero bikomeye cyane. Ubwo niwe wari ubishinzwe kuko ubu yamaze kwicwa. Lieutenant Colonel w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugwa kuri urugamba bidasubirwaho, ndetse biragaragara neza ko byagize ingaruka zikomeye cyane, aho M23 yahise ibafatana uduce tubiri bivugwa neza ko twari ingenzi cyane, ibirometero 3 gusa uturutse Puezero. Namakuru agaragaza ko uyu musirikare kandi bivugwa neza ko afite ipeti rya Lieutenant Colonel yarasiwe ahangaha mu nkengero za Minembwe neza nkuko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko yarashwe n'umusore wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abasenepa ba M23 nyuma y'uko urugamba rwari rukomeye, ndetse ibice bitandukanye M23 ikontorora guturuka Puezero werekeza no mu bindi bice, hose basaga n'abahacanye umuriro aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Uyu musore ubazwa mu itsinda ry'abasenepa niwe waje kumenya neza arebeye muri jomera za gukurura aho uyu mugabo yarahagaze afite icyombo, ndetse ari kugenda abwira bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu mugabo yari kumwe n'abasirikare 3 bari bamurinze, gusa muri bo nta n'uwigeze akomereka cyangwa ngo agire icyaba. Igipimo cyari uyu mugabo Lieutenant Colonel Shukuru bivugwa neza ko yari yarazengereje ku buryo bukomeye cyane AFC M23, dore ko ari we wayoboraga ibitero byerekeza Iminembwe ndetse n'ahandi. Amakuru agaragaza neza ko M23 isa n'iyatuye umutwaro uremereye cyane wari uyibangamiye, ndetse uyu mugabo akaza kuba umurambo we wafashwe na bagenzi be. Bivugwa neza ko yahise wirukankirizwa mu bitaro bya Uvira. Amakuru kandi agasobanura neza ko M23 ikimara kuba yamurasa hahise hamera nkaho habaye icyo gikomeye cyane muri izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari kumwe na Wazalendo. Ibyaje gutuma uwatangaga amabwiriza yo kuyobora ndetse n'uko urugamba rugomba kugenda, dore ko urugamba rwaye rukomeye, akimara gusubira inyuma ndetse nyuma y'uko amaze kuraswa, byahise bigaragaza icyuho ndetse no gucika intege ko abari ku mirongo y'imbere ku rugamba nyine bafata umwanzuro wo gusubira inyuma. Aho M23 yahise ibadivansingana ku buryo bukomeye cyane, bakora withdraw, bareba inyuma, batangira gushyira intwaro ku rutugu, barirukanka. Aha rero intare za Sarambwe zikikubona uhindukiye ubu gatoye, niho M23 yatangiye kubasherengaho urufaya rw'amasasu, ndetse biza kurangira batakaje uduce tugera kuri 2. Aho M23 yabirukanye ndetse birangira bageze mu birometero birenga 6, nyuma y'uko bari mu birometero bigera kuri 2 byonyine uturutse mu bice bya Puezero. Marira ni menshi cyane muri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Lieutenant Colonel Shukuru cyangwa se Lieutenant Colonel Shukuru, uyu wishwe ni umwe mu bari bamaze igihe kinini cyane muri iki gisirikare. Yarwanye intambara mu bice bitandukanye, yarwanye intambara ya Goma, yarwanye intambara ya Sake, yarwanye intambara ya Minova, uduce dutandukanye twarimo imirwano ikomeye cyane. Uyu mugabo yagiye ahayobora, ndetse ni nayo mpamvu yagiye yongererwa amapeti bitewe n'uko yari afite ngo leadership ikomeye cyane mu bijyanye no kuyobora urugamba. Abatuye Minembwe bo iyo bamaze kumva iyi nkuru bavuga neza ko Imana yumvisha amasengesho yabo, bavuga ko bakomeza kugenda basenga basabira Kisekedi n'ingabo ze ibintu bitari byiza, kuko bagiye bagaragaza neza ko izi ngabo zifite umugambi wo kubarimbura. Ngo Minembwe haranyerera niyo terime bari kujya bakoresha. Ni nyuma y'uko kandi uyu atari uwa mbere uhaguye, kuko hagiye hagaragara abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagiye bahagwa, ndetse mu buryo bivugwa neza ko ari uburyo M23 ndetse n'amaduba baga bamaze gupanga. Ibi rero bikaza gukomeza kugenda bigaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gucika intege, kandi kigacika intege mu gihe abarundi nabo bamaze gusa naho batakiri kwisanga muri iyi mirwano. Ibintu rero bikaza kugenda bigaragaza urundi rwego, ndetse birushaho kuba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Gusa icyo nakubwira neza ko uyu mugabo Shukuru, uyu kandi akimara gupfa hise hacicikana amatelefone, kuko bivugwa neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bari muri ibi bice nyine, no kuvuga ngo bari mu nkengero za Uvira ndetse n'ahandi aho ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bibera. Bahise bahabwa itegeko iryo ari ryo ryose ryo kuba bahagaritse ibikorwa byo kwa divansinga, ahubwo ngo bafungire aho bari bageze.
bisa naho abasirikare bakuru baherereye Kinshasa bari bazi ubushobozi bw'uyu mugabo, kuko akimara gupfa bahaye abasirikare itegeko ryo guhagarara birinde kwa divansinga badafite umuyobozi. Nyamara no guhagarara aho bari bageze byabananiye, kuko bahise bahindukiranwa ndetse ma 23 itangira kubacanaho urufaya rw'umuriro. Abasirikare benshi cyane muri iki gisirikare cya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko koherezwa gukorera muri ibi bice uje kuyobora urugamba, kandi ma 23 yamaze kubereka neza ko ibishaka abayobozi, kuko imaze gukuramwo umuyobozi muri operasiyo yari yose, cyangwa se nk'uko byagenze Mudahusha cyangwa se Sniper aza kumurasa, bisigara abasigaye bari kuhuzagurika ku buryo bukomeye cyane byorohera ma 23 kuba yakadivansinga ndetse ikajya mu bindi bice. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane, ariko benshi nanone bakavuga neza ko ibi atari ubwa mbere bibaye ibi, kandi igisirikare cya leta ya Kongo kimaze kugenda kibimenyera. Igikuba cyacitse rero na wazalendo zamaze gucika intege. Nanone ariko igice cyahariwe ingabo kwavuga neza ko ari z'abarundi nacyo cyamaze gucika intege. Ingabo z'abarundi bundi zacaga hariya za Bijombo zerekeza muri Plene, nubwo biba bisa naho bigoye baba bakwepa za Kabunambo ya mbere hareherereye intwaro ma 23 ikunda kwifashisha mu gusheringa irasakure. Ibi rero kandi bikakomeza kugaragaza neza ko ingabo z'abarundi udutero rukwazo sekireka udutero shuma nabone nta gitero kiremereye cyane nk'ibyo twari dusanzwe tuzi byerekeza muri ibice. Abarundi byagenze bite ko bamaze gucika intege? Benshi barabihuza nuko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko abasirikare be bakomeje kugenda bivumbura, ndetse ugasanga hari n'abanze kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bikagenda biteza ikibazo gikomeye cyane, umwuka mubi ndetse no kutumvikana, bikaza gutuma urugamba rudapangwa nk'uko byari bimeze. Abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bavuga neza ko batitabwaho ndetse ngo bahabwe ibyangombwa nkenerwa ibituma bajya ku rugamba igihe bashakiye, cyangwa se ntibanageyo. Amakuru agezweho haravuga neza ko ingabo z'u Burundi hafi n'umupaka w'u Rwanda zatitiye cyane nyuma y'uko perezida w'iki gihugu yagiye avuga amagambo, none ingabo ze zagize icyo twakwita nka complex, nyuma y'uko kandi hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko ingabo za leta y'u Burundi binyuze muri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bari bafite umugambi ngo wo gutera u Rwanda bafatanyije n'igihugu cy'Ububiligi. Ibi kandi byagiye bigarukwaho mu binyamakuru bikomeye cyane, ndetse binavugwa neza ko intwaro za mbere Tshisekedi ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bari baramaze kuzakira, nubwo hari izahiye ku nshuro zigera kuri 2, ndetse bikavugwa neza ko izi ntwaro hasigaye ingerere, kandi bikavugwa neza kandi ko uyu mupangu perezida w'igihugu cy'u Burundi yarawukomeje nyuma yo guhamagarwa n'abakuru b'ibihugu barimo perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, bakamubwira neza ko uyu mugambi afite ari umugambi uzamukoraho, ndetse William Ruto niwe wamubwiye ko iyi ntambara ari gushaka gutangiza azasanga amasaha 2 yonyine iri kurwanirwa i Bujumbura. Uyu mugabo yaje gucururuka ndetse bisa nkaho yagize ubwoba bukomeye cyane. None ingabo z'u Burundi zisa naho zifite igihunga gikomeye cyane nkuko biri kugenda bitangazwa. Abasoda b'u Burundi basa naho bafite ubwoba, ndetse bisa nkaho bakomeza kugenda bikanga, kandi u Rwanda nta na rimwe rurigira ruvuga neza ko rwagirira nabi igihugu cy'u Burundi, ariko bisa nkaho bitewe n'amagambo perezida w'igihugu cy'u Burundi atangaza umunsi ku munsi, ingabo ze zisa naho zihorana ubwoba, kuko bivugwa neza ko ibi bisa naho ari ukuzishyira kuri pressure, agashaka kuzishora mu ntambara, ndetse ziza naho zititeguye. Iyi ntambara benshi bavuga neza ko u Burundi butari buyitangize, ahubwo bwari bukeneye kwifatira intwaro ziturutse mu gihugu cy'Ububiligi, ariko nanone benshi bakavuga neza ko General Neva ibi ngibi atari yanabitekereje, ahubwo Ububiligi bwari bwamushutse ko buzamufasha ngo agatera u Rwanda. Nawe avuga neza ko bagomba kumuha intwaro ziremereye, ngo zirimo intwaro ngo na drone ndetse ngo n'ubwirinzi bw'ikirere. Ibi rero nibyo byagiye bituma uyu mugabo uteretse igihugu cya Repubulika y'u Burundi asa naho ari seriye cyane. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi hafi n'umupaka bivugwa neza ko ziba zikanga zishikagurika, nyamara mu by'ukuri ngo zikanga ubusa, kuko nta gitero na kimwe cyangwa se kigeze kinavugwa kinapangwa cy'ingabo z'u Rwanda ku Burundi, uretse perezida w'igihugu cy'u Burundi wagiye uvuga ko azatera u Rwanda, ndetse na Tshisekedi akavuga ko azatera u Rwanda. Aba bagabo bombi ndetse b'inshuti magara bagiye bavuga amagambo akomeye
akomeye cyane ashobora no kubashinja mu manza, dore ko bamwe bavugaga neza ko u Rwanda rwari rukwiye guhita rurega aba bakuru b'ibihugu bakomeza kugenda bavuga neza ko bazarutera, ndetse kuko nta burage ziba muri iyi mikino ndetse nta burage ziba muri politiki. Benshi bakavuga bati u Rwanda n'ubundi nirubareke, rurabizi neza ko bari muri komedi, ntibatinyuka gukora ibi rero nibyo bituma ingabo z'u Burundi ziri kuri pressure ikomeye cyane. Ahari baravuga bati ese ko twagiye twigamba gutera iki gihugu binyuze mu mukuru wacu w'igihugu, ubu ngubu kandi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zacu z'u Burundi, ubu ngubu twabyuka mu gitondo tukaza gusanga ahubwo ibyo twavugaga ari twe byagiriweho, nyamara bafite ubwoba bw'ubusa. Ibi bisa naho bitashoboka, nta nyungu nta gahunda u Rwanda rwigeze rugira, nta na rimwe rwigeze rubitekereza, ariko abarundi bo n'abaturage basa nkaho nta kibazo bafite ku Rwanda, ndetse bamwe mu baturage abenshi bifuza ko umupaka cyangwa se imipaka yafungurwa, nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda yinangira, avuga neza ko ngo hari abahungiye mu Rwanda ngo bakwiye kubanza gutaha, nyamara bashaka gutaha abagezeho bagahita bicwa. Akavuga neza rero nk'uko azafungura umupaka ngo basize bakoze ngo ibyaha ku butaka bw'u Burundi bahungiye ku butaka bw'u Rwanda basubiyeyo, nyamara benshi akirengagiza neza ko nta gihugu cyemerewe kwiba umuntu ubuhungiro uko byaba bimeze kose. Niba banahari benshi bavuga neza ko abangaba abagiye basubirayo bahise bicwa ako kanya. Ahagiye hanava n'umutwe wa Red Tabara ngo ubarizwa mu ishyamba rya Kibira ku butaka bw'u Burundi, uyu nguyu kandi ukaba ukomeje kugenda ucana umuriro ndetse wotsa igitutu perezida w'igihugu cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ari abaturage b'u Burundi, nyamara yamenesheje yanze ko bataha. Amakuru kandi aravuga neza ko igisoda cy'u Burundi ku butaka bwa Kongo ibyagitungaga nyuma y'uko bibaye nk'ibihagaze, ibirombe bimwe na bimwe mu 23 yamaze kubyigarurira. Ubu rero igitutu ni cyose ndetse ubwoba ni bwose kuri izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara ku butaka bwa Uvira n'inkengero zaho, kuko bisa nkaho ntacyo bagifite cyo kuba bahagarara imbere y'urugamba ngo bahangane na FCM 23. Motivation yaragabanutse, intege zaracitse, ngo ibikoresho ntibabibonera ku igihe cy'imvura kirimo amakote ndetse na bote byo kwifashisha. Ibi byose ngo bisa naho byahagazemo 23, niyo mpamvu iri kwa advancinga ikubita itaba bari izi ngabo mu bice bigiye bitandukanye. Ibice bitandukanye kandi birimo nka Bijombo, Puezero, Prenedor, Ruzizi, Sange ndetse no mu bice bitandukanye nka Mikenke, aha hose haracyumvikana ibituri ku munsi, bivuze neza ko intambara itigeze hagarara kabone n'ubwo agahenge k'imirwano ko kagiye kavugwa mu gihugu cy'Ubusuwisi kuri ubu ngubu, nyuma y'uko amasezerano ya Washington atigeze yubahirizwa. Ingabo za leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa yakomeje kugenda yica amasezerano nkana. Amasezerano yo mu Busuwisi benshi bavuga neza ko ariyo mpamvu atigeze yavantaja cyangwa se ashyira mu nyungu zikomeye perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi, ari nayo mpamvu yakomeje gufuha akababazwa nuko 23 hari ibyo yagiye komorerwaho, ndetse benshi bagasa naho batangiye kuyumva. Amakuru akagaragaza neza ko kandi 23 yo imigambi yayo iyikomeje ndetse nta gucika intege nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Inkuru zigezweho rero zirasobanura byinshi cyane mu bijyanye nuko benshi mu basirikare ba FCM 23 batangiye kwerekeza mu bice bitandukanye birimo Warikare mu rwego rwo kwagura ibikorwa bya gisirikare. Inkuru zigezweho ziremeza neza ko 23 ndetse yamaze gukora igitero kiremereye cyane za Warikare, aho bigaragara neza ko yamaze kwigarurira ibindi birombe. Ni ibirombe bigera kuri 2 byiganjemo amabuye ya koruta nk'uko bitangazwa. Tshisekedi bivugwa neza ko ariho yari yareguriye ingabo z'u Burundi zigacukura bakagabana, maze General Neva agakomeza kohera abasirikare muri iyi ntambara. Ibi bigenze bite? Igihombo gikomeye cyane. Ni inkuru igezweho nonaha nta handi wayisanguraza kuyumva nyuma handi, ariko ndakubwira neza ko abaduha amakuru ndetse bamaze kugenda batubwira neza ko ahangaha ibi birombe byamaze kubatombe neza. Intare za Sarambwe ubu ngubu zatangiye koruganiza ndetse zidashaka ko akazi gahagarara, uretse kwirukana ingabo zari ziharinze. Ubundi amakompanyi yarahari asanzwe acukura amabuye y'agaciro, bivugwa neza ko agomba guhita atangira gukorana na FCM 23, maze abarundi bimyije imoso, dore ko banahaguye muri uru rugamba. Ingabo za leta ya Kongo zari hafi aho nazo
bivugwa neza ko ibi birombe bya Walikale ari bimwe mu birombe byari birinzwe ndetse bicukurwamo amabuye y'agaciro asa naho ari amabuye yihagazeho ndetse menshi cyane byenda kugereranywa na Rubaya, kuko Rubaya niho hava amabuye menshi cyane ku isi nk'uko byagiye bivuga, cy'umwihariko yo mu bwoko bwa Koruta. N'aha rero za Walikale bisa nk'aho M23 yari ifite target ikomeye cyane yo kuza gukomanyiriza ingabo z'u Burundi. Ninde wazishimira kuza kurwana atabona ibihembo ibyo ari byo byose? Bisa nk'aho General Neva aya mabuye y'agaciro namara gukupka ndetse byamaze kugenda bigaragara neza ko M23 yamaze guhita imukupira amazi n'umuriro. Izi ngabo ze rero ashobora kuzikura kuri ubutaka cyangwa Tshisekedi akareba handi amuhengeka, dore ko iyi konga ari nini, ariko biragoye ibice bya Walikale byari birimo ibuye ry'agaciro rivuza ubuhuha neza. Amakampani yacukuraga amabuye amwakoherezwa ku butaka bw'u Burundi andakagicinshasa. Bivugwa neza ko General Neva yagiye agurisha amabuye menshi cyane mu Bubiligi. Ingabo ze rero zakubitiwe ku birombe neza zigira ngo ni inkuba izikubise. Amakuru agaragaza neza ko rero ibi bitero by'igisirikare cya M23 kuri ibi birombe bya Walikale aribyo byagiye bisa nkaho mu by'ukuri bizengereza ndetse bisa nkaho byabaye nkaho ari imbarutso y'uko hashobora kuza kugaragara igisa nkaho M23 ituma ingabo z'Abarundi ziri mu bice byose ziza kuhava bitewe n'uko haturukaga ibibafasha ndetse nka motivasiyo ituma General Neva, perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi, uyu kandi akaba akomeza kugenda agaragaza imbaraga, ariko benshi bakavuga neza ko abasirikare be ari buze kubakura muri iyi mirwano uko byamera kose, ndetse aza kubakuramo kandi akabakuramo nta n'umwe usigaye. Ntabwo bazakomeza kurwana nta motivasiyo. Aya mabuye y'agaciro benshi bavuga neza ko ariyo yakomezaga kugenda abamotiva. Ibi birombo tuvugana rero intare za Sarambwe zigiye kongera gukirigita ku ifaranga. Bivugwa neza ko zizaguramwe ibikoresho nk'uko benshi bakomeze kugenda basesengura iyi politiki, ndetse ko M23 yabibonye indi source of income cyangwa se handi yaturuka amafaranga ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero Tshisekedi iyo ari kubyumva we aba yumva umutwe wenda kumuvaho. Ni ibitero bikomeye cyane nyine. M23 nayo yongeye gutungura na yomoka Walikale neza ihita yigarurira ibi birombe. Abari muri ibi birombe ntabwo bigeze bahutazwa na M23 kuko aba ni abakozi basanzwe, kandi bivugwa neza ko uretse babiri bakomeretse muri iyi mirwano nta wahapfiriye, ndetse bivugwa neza ko M23 yahise bitaho ndetse abakomeza gukora, ariko bisa nk'aho amasezerano yahindutse nk'uko bitangazwa. Byagenze bite kugira ngo ingabo z'Abarundi zize kuba zikurwa kuri uyu mugati? Ndetse ibi ngibi ni ibintu benshi bakomeza kugenda basesengura. M23 kandi ndakubwira neza ko nayo nubwo yamaze kwigarurira ubu butunzi, ariko nayo ikomeje kugenda icanwaho umuriro nubwo igerageza kwihagararaho. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo za Angola bongeye kugaba igitero Bijombo, niho baturutse, aho bisa nkaho M23 bari bayihigiye ndetse bavuga neza ko bagomba kuyitsintura. Nyamara ntabwo byabahiriye mu by'ukuri. Intare za Sarambwe zisa nkaho zamaze kubaza deployinga b'abasirikare basoza amashomo mu bice bya Rumangabo ndetse na hariya ahakorerwa imyitozo ya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo General Sultan Makenga aha ubushobozi ndetse bakora pass out nyine abasirikare, ndetse bahabwa amapeti bakayahabwa, ndetse bamwe bakaba barashyizwe mu nshingano. Niyo mpamvu bigaragara ko M23 nta cyuho igifite cy'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yagiye itambuka. Ubu rero bivugwa neza ko amatsinda y'abasirikare M23 yongereye ku mirongo y'imbere mu bice byose, ari kugenda akora itandukaniro n'amaraso mashya ku rugamba ibiri kugora izi ngabo z'u Burundi ku buryo bukomeye cyane, ndetse zigakomeza kugenda azikorera amaboko. Inkuru zirasobanura neza ko FARDC mu by'ukuri n'ingabo z'Abarundi bari gutungurwa n'umuvuduko udasanzwe, mu gihe bo bamaze amezi arenga 13 muri intambara iri kubera muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, nyamara bakaba kubahinduranya ari gake cyane ndetse no kuruhuka ibikomeza kugenda bibagora, mu gihe M23 yo yazanye amaraso mashya muri iyi ntambara, ari nabwo ikomeje kugenda ikubita itababarira ikukumba. Ndetse M23 isa naho iri gushyiraho ibihano bikomeye cyane kuba yafatiwe ku rugamba, kuko bitandukanye na mbere yabafataga ikaza kubitangaza igasohora itangazo, ndetse bamwe ikabarekura, abandi bigasa nkaho ibasabiye inzira ngo batahe basubire iwabo. Ubu rero bivugwa neza ko nta mbabazi zigihari, iki gihe cyarangiye, ndetse ari nacyo cyagiye gituma aba bacancuro bagenda bagaruka. M23 nta mpuhwe nta mbabazi igifite.
bafitiye abasirikare bagenda bafatirwa ku rugamba nk'uko bigenda bigaragara. Ibihano byariyongereye ndetse ibihano byarashaririye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM23, ibiri gutuma rero izi ngabo n'igisirikare cya leta ya Kongo nazo zimaking attention ku buryo uwafashwe ku rugamba ahura n'ibibazo bikomeye cyane bitandukanye na mbere. Wazalendo, izi ngabo za Wazalendo rero ndakubwira nazo zikomeje kuba zakora ibitendo bikomeye cyane. Wazalendo n'abarundi barasubiranamo umunsi ku munsi, uribaza ngo barapfa iki? Aba Wazalendo bavuga neza ko ngo leta y'u Burundi cyangwa se izi ngabo z'u Burundi zashyizwe ku ibere na Tshisekedi, perezida w'igihugu cyabo, maze ngo nizo zihabwa agaciro, nizo zihabwa bote n'ibindi bikoresho bifashisha, maze Wazalendo zo zikaza gufatwa nk'inzererezi. Ibi rero biravugwa neza ko Wazalendo ngo nazo ziri gusaba ngo uniforme nshya nk'uko bigenda bigaragara, ndetse bakagenda basubiranamo n'aba barundi bavuga neza ko aribo babimisha umugati. Nyamara igisekeje ndetse kinatangaje, abarundi nabo birirwa barira bavuga neza ko ibihabwa perezida wabo nta kintu abahaho, nyamara bohereza muri iyi mirwano bisa nkaho ari ukubasheta cyangwa se kubagurana ibyo ahabwa. Ibi rero bikaza kuba gatera nzamba ka nyina wa nzamba, buri wese abarira ku ruhande rwe nk'uko bigaragara. Niyo mpamvu nyine bakomeza kugenda basubiranamo neza nk'uko nyine n'ubundi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Amakuru agezweho n'amakuru aremereye cyane. Noneho 23 ishobora kuba yamaze kubona igisubizo kirambye cy'ibibazo imazemo iminsi. N'amakuru agezweho asobanura neza ko igisirikare cya FCM23 ndetse cyamaze kugenda kimakaza umuco wo kuba cyafata ubutaka ndetse kikigenga. Imipaka yamaze kugenda yerekanwa, ibintu birakomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Biravugwa neza ko abarimo Yoweri Kaguta Museveni ndetse nawe ari muri bamwe bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashyigikiye ko 23 kuba baturana ndetse bakaba abaturanyi ntacyo bitwaye ibihugu bitandukanye uretse leta y'u Burundi. Bisa nkaho byamaze kugenda bibyemeza. 23 haranira uburenganzira bw'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aba rero Tshisekedi nibadashaka, ni nayo mpamvu bakomeje kumucanaho umuriro kugeza ubwo baharaniye uburenganzira bwabo. Uribaza ngo bimeze bite? N'amakuru asirikira ku mbuga nkoranyambaga. Ikinyamakuru minembwe.com nicyo cyabaye icya mbere, ariko kandi bikavugwa neza ko na Jeune Afrique yaje kuvuga kuri iyi nkuru. Ikitwa balkanization, benshi bamaze kuvuga neza ko iki ngiki cyamaze gusa naho cyemezwa, ariko kandi hari hasigaye kubamo 23 yakemeza ibice yamaze gufata ndetse agakontororwa neza, hakarebwa niba ingabo zayo zihari, maze hagashyirwaho imipaka 23 ikaza kubona ubwigenge. Benshi batese Tshisekedi ko Kongo ingana gutya, iki gice gitoya izi ngabo za FCM23 zemeye kugumamo yakiretse akaba yabona amahoro. Nyamara ibi ntabwo abikozwa, ibintu ntabwo byoroshye. Tshisekedi aratumiza inama za hato na hato zigitaraganya Kinshasa, agisha inama ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bimucanga. Kivu Republique, ubwo no kuvuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko nanone 23 ngikwiye kwagura. Nibyo mbabona abantu benshi bifuza bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho bari kuvuga ngo cyitwa ngo Triple K ni ukuvuga ngo ni Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri, Kisangani ndetse na niba bari kuvuga Kindu, ino ntara ya Kindu ntabwo mbizi neza, ariko bari gukoresha ikitwa ngo ni Triple K ngo 23 ngo naho yakabaye ihafata. Triple K ni ukuvuga ngo ni ka ebyiri eshatu nyine zikurikirana, ubwo ni Kisangani na Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri nyine nkuko nabikubwiye, noneho na Kindu, ubwo ni ukuvuga ngo aha rero 23 ngo nayo ikwiye ngo kuhajya, ariko bisa nkaho 23 izagoma muri ibi bice. Ni ibice binini nabyo bingana naho biruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afrika. Ni ibice binini cyane, nawe uribaza igice gikora ku bihugu bigira kuri bitatu kandi ari igice cy'igihugu kimwe cyangwa se gikaswe ku gihugu ibihugu bitatu ahubwo bine. Ni ukuvuga ngo 23 izaba ihana imbibi mu gihe ariko ibi byaba byamaze kwemezwa, kuko ntabwo biremezwa 100%, ariko process benshi bavuga neza ko igeze kuri 80%. Ni ukuvuga ngo yaba ifite igihugu cy'u Rwanda bahana imbibi, igihugu cy'u Burundi bahana imbibi, igihugu cya Kongo isanzwe ino DRC nyine bagiye kwiyomoraho bahana imbibi, igihugu cya Uganda bahana imbibi. Urumva ko 23 nibura yaba ifite ibihugu birenga 4 bahana imbibi, kandi bigaragara neza ko ari ubutaka bunini cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza neza ko 23 ikomeje kugenda ishinga imbago kuko benshi bakomeje kugenda babivuga.
nubwo bimeze gutyo ariko intambara yo ntabwo yigeze irangira. Mu by'ukuri ibitero bikomeye cyane biracyagaragara muri Kivu y'Amajyepfo, no hari kugaragara intambara ikomeye cyane. Ibi kandi byose biraterwa n'ingabo z'u Burundi, kuko nakubwiye neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa basa naho batifuza ko M23 yasubira mu mujyi wa Uvira. Iyi leta ya Gitega, ndavuga mu Burundi, bo bakomeje kugenda bashyiraho amadefense akomeye cyane, ibirindiro bitandukanye, nkuko bari kugenda bagaragaza neza ko M23 idakwiye gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Benshi bakavuga neza ko ari ikibazo kigiye M23 yirinze ibihano, yirinze amahanga akomeza kugenda yifatira imyanzuro, ndetse uyu mujyi iba yarawusubiyemo ndetse nta n'ikigoranye. Ahubwo M23 ikomeje kugenda igerageza kuguma hafi y'umujyi, ihumekera mu bitugu izi ngabo ziwurimo, kugira ngo anytime ndetse aho haza kuba hakomorwa akantu gatoya ikomorerwa, ize guhita itangira kurekura isheringa, dore ko izi ngabo zo ziba ziryamiye amajanja zisa n'iziteguye guhunga. Ibi rero birakomeza gutuma aha muri Kivu y'Amajyepfo humvikana n'ukuri amasasu menshi cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira werekeza Puezero, imihanda yerekeza Minembwe. Hari amasasu menshi cyane akomeje kugenda havugira, ndetse haravugwa byinshi cyane mu bigezweho byerekana neza ko igisirikare cya M23 burya ngo cyongeye gufata abasirikare b'Abarundi muri Plaine de Ruzizi, muri iki kibaya rwose. Ngo abasirikare b'Abarundi sinzi impamvu bakomeje kugenda bahafatirwa ari benshi cyane. Nta minsi itatu ishira M23 yagabweho ibitero, maze Abarundi bakaza gufatirwa muri ibi bice. Harabagoye cyane rero M23 ikomeza kugenda ibereka neza ko isa naho iri ku kibuga cyayo, nkuko bigaragara. Intwaro nyinshi cyane, benshi bavuga neza ko ziri kugaragara zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'igisirikare cya M23, nanone ku butaka bwa Kongo, ariko unyuze ku ruhande rw'Ikivu ziva Igoma, aho bivugwa neza ko ariho hari ububiko buremereye cyane bwa mbere, ubundi bubiko bukaza kuba buba hariya za Bukavu. Aha rero niho hari kwimurirwa zimwe mu ntwaro ngo zizakenerwa mu gihe urugamba rwaba rwongeye gukara. Benshi baravuga neza ko M23 isa naho yiteguye cyane, ariko nubwo bimeze gutyo nyine, bamwe baba barira abandi baseka abaturage bari mu Minembwe, uretse ko M23 ikomeje kugenda ibatabara, ibashingira igiti. Mu by'ukuri ntabwo byari biboroheye na gatoya, bakomeje kugenda bacanwaho umuriro n'ibibombe biremereye cyane by'iki gihugu cya Kongo nkuko bigaragara, ariko benshi bakavuga neza ko nanone bizarangira neza, Minembwe izabona amahoro, ndetse nkuko byamaze kugenda bitangira kujya mu buryo. Hakurya rero Kinshasa ho bakomeje gukora inama z'itaraganya za hato na hato, bivugwa neza ko Tshisekedi none ngo yahamagaye abajyanama abe barenga 6 bari kwicara, nyamara inama ngo ikarangira nta mwanzuro ufashwe, bitewe nuko ibibazo bisa naho byabarenze. Amahanga asa n'ayamaze kubatererana, idiru zitarimo izahabu ndetse n'inyungu zindi z'umurengera. Bisa nkaho aba bazungu batabashaka kwikoza Tshisekedi, nyamara bagakomeza kugenda yohereza akayikwamba kugenda kuvuga ndetse no gusebya M23 kugira ngo bakomeje kugenda bamugirira impuhwe, ati baranteye, ati bica abaturage, ati basahura abaturage, basambanya abaturage. Ibi byose ni ibirego agenda atanga yerekeza kuri M23, nyamara amahanga yamaze kuvumbura ukuri. Ingabo za leta ya Kongo ibyaha byinshi cyane bikorerwa abaturage nibo babikora, kuko nibo bagitinyuka kurasa ndetse no kubombarida ibibombe mu baturage, nkuko byamaze kugenda bigaragazwa. Ni inkuru zigezweho kandi zivuga neza ko leta y'u Burundi nayo iba yashyigikiye ubu bwicanyi bukorerwa abaturage. Tshisekedi na Neva bazaryozwa ibi ngibi byanga bikunda. Ni inkuru nkuzaniye, ni inkuru isa naho iteye ubwoba, ariko benshi cyane bamaze kuba batahura ukuri kwayo. Inkuru dusanga no mu binyamakuru bikomeye cyane nka bwiza.com, ikinyamakuru cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Ni inkuru kandi zamaze gushyirwa hanze zemeza neza ko ibimenyetso byamaze kujya hanze. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ububirigi bafatikanije n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo umugambi wo gutera u Rwanda waranogejwe. Mbega intwaro, mbega abasirikare, mbega drone. Ibi ni ibiki? Bivugwa neza ku igihugu cy'Ububirigi cyaciye muri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko babonaga neza ko ari ushobora kuza kumva amabwire ndetse akaza gushukwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko yagiye yivugira ko nawe azatera u Rwanda, ariko nawe akabivuga neza azi ko nta bushobozi abifitiye. Hagaragaye amakuru avuga neza ko Ububirigi bwamaze kuba bwemerera igihugu cy'u Burundi intwaro, ndetse bivugwa neza ko hamaze kwemerwa abasirikare bagera ku 50,000 b'u Burundi, aba bemewe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste
Ndayishimiye abemerera igihugu cy'Ububiligi ko aribo bazafatikanya n'abandi bazaturuka muri Kongo mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arongera ashyiraho kondisiyo ivuga ko agomba guhabwa intwaro zigezweho kuko igihugu cye nta ntwaro zigezweho zishobora kwifashishwa mu rugamba gifite, maze igihugu cy'Ububiligi kita kimwemerera intwaro nyinshi cyane, intwaro z'intambara nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse bahita bamwemerera na drone zigera ku 50,000 nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru kandi nk'uko asohoka mu binyamakuru ndetse byamaze kugenda bishyira ukuri hanze, benshi baravuga neza ko iyi ntambara igihugu cy'u Burundi kiri gutegura ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abasirikare ngo barenga 70,000 nk'uko bivugwa neza ko bamaze gutegurwa. Bamwe bavuga 50,000, abandi bakavuga 70,000, ariko nanone bikavugwa neza ko ari umubare munini cyane w'abasirikare igihugu cy'u Burundi cyamaze kwemera ndetse kikaza gufata responsabilité iyo ari yo yose mu gihe ibyo cyasabye Ububiligi bushobora kuza kubitanga. Ibise biraza kugenda bite? General Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara ndetse anengwa n'amahanga, bamubwira neza ko iyi ntambara ari kwishoramo azabaga kifasha mu gihe haba hagize ingaruka zigira ku Burundi. Ni mu gihe kandi hakomeje kuvugwa gufatikanya kw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo ziyise P5, ingabo za Kayumba Nyamwasa, bivugwa neza ko azifatanyije n'uwahoze ari umuhungu, kandi ndavuga nyine umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu Jarike Habyarimana bivugwa neza ko afite ingabo, ndetse ingabo zahawe ubutaka ndetse n'ibice bitandukanye zo gukoreramo imyitozo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bagiye bagerageza kuba bakirukana abanyamurenge mu bice batuyemo ngo abari bo babikontorora bisanzuye, bahagire barracks zabo ndetse n'amatraining wing aho bazajya bakorera imyitozo ya gisirikare, ndetse baje nyine kwitegura guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi kiyobowe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine General Evariste Ndayishimiye bisa nkaho cyamaze kuzuza iyi deal, ndetse bivugwa neza ko bamwe bamaze kuvuga neza ko ibi ari ukwikirigita ugaseka. N'amakuru aba yamaze kugenda amenyekana mu gihe abaturage twamenye aya makuru, ndetse n'abandi batandukanye bakaba batangiye kwandika mu binyamakuru byabo. Bivugwa neza ko ubutasi bwo buba bwaramaze kumenya aya makuru, bisa nkaho bizagura iki gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye utabyumvikanaho, udahuza nabo bayoboranye iki gisirikare kuri izi ngingo zo kohereza abasirikare mu bihugu by'ibibanyi ndetse no gutegura izi ntambara, kuko bamubwira neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana igihe icyo ari cyo cyose hari igihugu cyaba kibateye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi biravugwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kumwihanangiriza kuri iyi myanzuro isa naho ari imyanzuro yafasha ahubutse, akamerera igihugu cy'Ububiligi ko azatera u Rwanda ndetse bazafatikanya n'igihugu cya Kongo. Ariko kandi ibindi bihugu bivugwa muri iyi deal cyangwa se muri ubu bugambanyi bari gutegura, bivugwa neza ko igihugu cya Angola nacyo kirimo, ariko kandi kikaba kirimo mu buryo burindire gite, kandi bikavugwa neza ko harimo kandi n'igihugu cya Kenya nk'uko amakuru abivuga. N'amakuru kandi akomeze kugenda agaragaza neza ko ibi bihugu byose byagiye bikora inama za hato na hato, inama zigamije gucura umugambi wo guhungabanya leta y'u Rwanda ndetse no kuba batera u Rwanda. Ibi byagiye bigirwamo uruhare na Tshisekedi wagiye ari we utumiza izi nama, none hiyongereyemo igihugu cy'u Burundi n'Ububiligi, bisa nkaho bitari buze koroha. Ariko abakurikiranira hafi iby'umutekano w'akarere bavuga neza ko ibi bigoye cyane, ndetse u Burundi budafite ubushobozi bwo gutera u Rwanda uretse kwitabaza Ububiligi, nabwo bikaza kuba bitari buze korohera kuko amakuru yamaze kujya hanze. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga neza ko kirinze imbibi z'u Rwanda, ndetse gikomeza kubwira inshuro nyinshi abaturage b'u Rwanda ko bagomba kuryama bagasinzira bakajya mu mirimo yabo, kuko icyo baharaniye ari ukuzarurengera. Abaturage b'u Rwanda nta gikuba ndetse bajya baterwa no kumva ibi bihuha cyangwa se aya makuru y'abagenda bapanga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko bigaragara neza ko umutekano ubungwabungwa. Reka twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi haravugwa ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana mu bice bya Ruvunge. Uribaza ngo byagenze bite? Igisirikare cya FDLR, uyu mutwe nawo witerabwoba, umutwe w'abagizi ba nabi basize bakoze amahano mu Rwanda, aba kandi bakaba barakomeje kugenda bashyigikirwa na leta ya Tshisekedi. Aba bongeye guhangana na M23 mu gace ka Ruvunge. Biravugwa neza ko ibiturika biremereye cyane byaje gukoreshwa. FDLR kandi yari ifatikanyije n'igisirikare cya
cya Kongo Wazalendo nk'uko basanzwe babikora, ariko M23 mu bushishozi yaje guhagarika umurindi w'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu zamaze no gutatana nyuma yo kurasana amasaha agera kuri 3. Aya masaha yose iki gisirikare cya M23 kiri guhangana n'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko zasaga naho zambariye urugamba ku buryo bukomeye cyane. Abaturage batuye mu bice bya Ruvunge ndetse n'inkengero zaho bavuga neza ko bakomeje kugenda bazengerezwa n'izi ngabo zibagabaho udutero shuma twa hato na hato tugamije kuba twabambura, kandi bikaba bigaragara neza ko ari ingabo zidafite imbaraga zidasanzwe, ahubwo ari ingabo zifite ubugome ndengakamere bigamije kuba barimbura abaturage nk'uko bagenda babikora. Ibi rero birakomeza kugenda bishyiramo M23 mu kongera akazi ko kubungabunga ibice bitandukanye. Irahangana na FDLR, irahangana n'ingabo z'abarundi, irahangana na Wazalendo, FARDC, ingabo z'abacancuro ndetse n'abandi basirikare batandukanye bagiye baza nk'aba instructor baje gutanga amabwiriza n'amasomo ya gisirikare ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ku mirongo y'imbere ku rugamba M23 irasya itanzitse aho ihanganye n'iki gisirikare cya Kongo ndetse n'abaje kugifasha muri uru rugamba. Inkuru igezweho nanone ni inkuru yemeza neza ko Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura, cyamaze kwinjirirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakuyeho systeme, ndetse bisa nk'aho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nk'aho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'Ububirigi. Aha rero M23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse n'uko yinjirira izi systeme. M23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyabaye iminota 26 n'amasegonda 45 kuri ubu ngubu. Ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. M23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka, nubwo benshi batabyemera, kuko na M23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko i Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta, bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze
bamaze gucika intege. Ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubutegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi, ariko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame, ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse M23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza M23 bwa mbere, kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko, kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke. Ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibi ngibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibi ngibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Amakuru agezweho ni amakuru akomeye cyane aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone tujye gukomerezamo inkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Inkuru zirerekana neza ko umujyi wa Goma kuri ubu ngubu wamaze kugira ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere. Igoma isa naho bamaze kuhasakaza ubwirinzi bwa Iron Dome nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Biravugwa neza ko ubwirinzi kandi buje gushyirwaho nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano bikomeye cyane Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bamuhora gukorana na M23. Ibi ni ibintu benshi bavuga neza ko byahise bituma Ubufaransa butari kuvuga rumwe na Tshisekedi nyuma y'uko ingabo ze zishe umuzungu w'Umufaransa wakoraga muri UN. Ngira ngo muramuzi, uyu mudamu warasiwe hariya neza Igoma katikati muri quartier isanzwe ituwemo n'abishoboye cyangwa se n'abifite
maternite hano mu mujyi wa Goma. Uyu mugore akimara kwicwa bivugwa neza ko Ubufaransa bwatangiye kurebana y'ingwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'igihugu cya Kongo, yagiye atanga excuses zikomeye cyane ndetse abwira Ubufaransa ko atari we wari target ndetse ko ari drone zahushije igipimo birangira barashe aho uyu mugore yari atuye. Ibi rero Ubufaransa ntabwo bwabyumvishe ndetse ntabwo bubikozwa, busa n'ubushaka kwihimura kuri Tshisekedi. Bisa nkaho Ubufaransa buri inyuma ya 23 ariko mu buryo bw'ibanga, mu buryo buri indiregite, mu buryo butari ku mugaragaro. Ibi biremezwa n'iki? Ni gute Ubufaransa bwamaze gukavaringa ku buryo bukomeye cyane uyu Joseph Kabila nyuma yuko Amerika imushyiriyeho ibihano, hahita hibiswa amakuru ko ashobora kongera kugabwa ibitero bikomeye cyane. Ubusanzwe igoma hari uburinzi bw'ikirere ndetse bukora 23. Ibi yabikoze mu rwego rwo kurinda abayobozi bayo ndetse bakubitirwaga agatoki ku kandi ni leta ya Kinshasa. Biza kurangira 23 ishatse ubwirinzi bw'ikirere, ariko bivugwa neza ko kuri ubu ngubu noneho Ubufaransa bwamaze gushoramo ndetse ubwirinzi bukomeye cyane. Nta drone ishobora kurasa muri uyu mujyi wa Goma, nta gisasu gishobora kurasa muri uyu mujyi wa Goma. 23 n'ifite ubushobozi no gukontorora. Benshi bakomeje kugenda bandika izi nkuru. Ikinyamakuru gikomeye cyane cyandikira ku butaka bw'igihugu cya Kenya cyatangaje ko igisirikare cya FCM23 cyamaze kuba kibikaho ibikoresho biremereye cyane, ariko ntibamenshonize aho byaturutse. Aho benshi bavuga neza ko bisa nkaho 23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane. Impamvu z'ibihano bya Joseph Kabila byashizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, benshi baravuga neza ko ari uko hamenyekanye amakuru ko Tshisekedi hari umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi ndetse akaza gukurwaho igitaraganya batanategereje ko manda ye irangira, dore ko Tshisekedi ubundi manda ye nirangira atemerewe kongera kwiyamamaza kireka nakora amanyanga agakora kope zo guhindura itegeko nshinga. Benshi rero baravuga neza ko Joseph Kabila yari buyobora iki gihugu ndetse ku gitutu gikomeye cyane Tshisekedi agomba gushyirwaho. Aha rero niho benshi bakomeje kugenda bagaragariza ibimenyetso by'uko Ubufaransa bukomeje kugenda bukavaringa ndetse bukorana na 23 ariko mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko Ubufaransa bushobora kuza gushwana ku buryo bukomeye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Emmanuel Macron utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo uyu Mufaransa yaraswaga ndetse inzu ye ikaza kugaragara yarashweho na drone, ari naho uyu mugore yapfiriye. Benshi bavuze neza ko ntabwo yagize reaction ikomeye cyane nk'iyo yabaye agira, ariko bivugwa neza ko nyuma mu gikari yihanangirije Tshisekedi amubwira neza ko ibyo akoze azabiryozwa. None bisa nkaho Emmanuel Macron yamaze kujya inyuma y'abatavuga rumwe na Tshisekedi. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane kwibaza uko bizarangira. Nk'uko bitangazwa, umujyi wa Goma urarinzwe kugeza ubu. Benshi baravuga neza ko icyo gisirikare cya FCM23 cyamaze kubona uburyo bushyashya ndetse bw'ubwirinzi, aho benshi cyane bavuga neza ko ubu abayobozi ba 23 bashobora kongera kwisanzura mu bice bitandukanye, ariko bazi neza ko nta cyabageraho. Nubwo igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi kitari gifite ubushobozi bwo kubageraho, ariko bavuga neza ko hari ikiyongereyeho. Ubu tuvugana rero amakuru atugira haremeza neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zatangiye kuba nkaho zicika intege guhamagara Tshisekedi umunsi ku munsi. Abakuriye ingabo barakorana inama na perezida w'igihugu cya Kongo Kinshasa. Inama za buri munsi nta mwanzuro zigeraho mu bijyanye no kuba bakemera ibyo 23 isaba, kuko basa nkaho yamaze kubatsikamira babaye overloaded, ndetse bisa nkaho iki gisirikare cya 23 cyagiye kinjira mu buryo bwa politiki cyane, mu gihe Tshisekedi we yakomeje gufokasinga ku bijyanye n'urugamba, aza gusanga bamutsinze icy'umutwe muri politiki na diplomasi. Amahanga yamaze kwigarurirwa na 23 abasirikare bakomeye cyane b'ibihugu bitandukanye, ndetse bari kujya bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari gikwiye kwemerera 23 ibyo isaba, bakaza kujya mu nteko ndetse bakajya no mu bindi bice bishinzwe umutekano, bakaza gukorana bagashyira hamwe. Nyamara Tshisekedi ntabwo yabikozwaga. Hari abamanama ya hato na hato ngo barebe niba baza gushyiraho
kondisiyo, nyamara M23 nayo nta kondisiyo ishaka, irifuza Kivu yigenga. Nyamara M23 ntabwo yigeze itangira imirwano ari kisaba, yasabaga guhabwa ubwigenge, guhabwa uburenganzira ku butaka bavukaho. Tshisekedi ntabikozwe, none iri gusaba ubwigenge mu bice yafashe. Bisa nkaho Tshisekedi yibutse ndetse ibitereko yasheshwe. Amakuru kandi arakomeza kuvuga neza ko kuva uyu muyobozi ushinzwe UN cyangwa se umuyobozi wo muri UN ukomeye cyane w'umunyamerika wahoze ari n'ambasaderi w'Amerika mu gihugu cya Kongo, James Swane, yaza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanyura ku kibuga cy'indege cya Goma, nuko muri passport ye bakamutereramo stamp cyangwa se kashe irimo ibirango bya M23, ndetse nawe abizi neza ko aje muri iki gice. Benshi bahise bemeza neza ko ashobora kuba haramaze kuba idiri ikomeye cyane. Tshisekedi akaba asigaye ku ruhu inka yarariwe kera. Akomeje kugenda rero hatutumba umwuka mubi hagati y'ibihugu bikomakomeye bikomeje gushondana, ibindi birebana ayingwe nk'uko amakuru bigaragaza. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje nacyo kugenda kigerageza gushaka uko cyashinga defense zikomeye cyane aho cyamaze guhungira, kugira ngo M23 itaza kwa advance, kuko hari amakuru avuga neza ko M23 igiye kwerekeza mu zindi ntara ndetse no mu bindi bice bitandukanye nk'uko amakuru abivuga. Ndetse biravugwa neza ko n'umuherwe Moise Katumbi yaba yaratangiye kumena ifaranga muri uyu mutwe. Amakuru agezweho none haremeza neza ko Ubufaransa butari kuvuga rumwe ndetse butari guhuza n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanzuro ukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika iheruka gufata wo gufatira Joseph Kabila ibihano. Joseph Kabila wafashe umwanzuro wo kujeninga AFC M23 akaba aherereye mu mujyi wa Goma. Bivugwa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi yabikoze mu rwego rwo kugira ngo imukumire, kuko hari umugambi w'uko yasimbura Tshisekedi kuri ubu butegetsi. Nyamara Abafaransa ibi babirwanyije, ndetse bisa nka Emmanuel Macron afite imikoranire hafi na M23 nk'uko ibiganiro bikomeje kugenda bibigaragaza. Amakuru aravuga ko uyu mugabo utetse igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yemereye M23 uburinzi bukomeye cyane bwa Joseph Kabila, kandi Ubufaransa bumwizeza neza ko ingamba ndetse na gahunda bari bafite batagomba kuzihindura, kuko ibi bihano ntabwo bigomba kugira icyo bibahungabanyaho. Ni ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho Joseph Kabila kugira ngo bagabanye umurindi wa M23 nyuma y'ibirego bikomeye cyane bya Tshisekedi ndetse na Kayikwamba bakomeje kuzenguruka amahanga berekana neza ko M23 ngo ikomeje kugenda icura umugambi wo guhirika ubutegetsi, kandi ko Joseph Kabila ariwe bashaka gushyira ku butegetsi. Ibi rero bisa nkaho byatangije indi ntambara ikomeye cyane hagati y'Ubufaransa na Amerika, bari gupfa igihugu cya Kongo. Joseph Kabila aherereye mu mujyi wa Goma, ndetse yahaje nyuma y'uko bivuzwe neza ko yamaze kujoininga icyama cya M23, ndetse benshi barabyishimiye cyane bitewe n'uko M23 yari ikeneye umuntu nk'uyu uyiba hafi, uyu mutunzi ufite amamiliyari n'amamiliyari mu madolari. Joseph Kabila kandi bivugwa neza ko ari umwe mu bari bamaze iminsi basponsoriza M23 mu bijyanye no kugura intwaro, bitewe n'uko uyu mugabo yayoboye Kongo imyaka irenga 8-9 gutyo, afite ubutunzi ndetse karabutaka, afite amata, afite ibintu byinshi cyane. M23 bivugwa neza ko uyu mugabo muri iyi minsi bari gukorana byeruye, kandi benshi bari babyishimiye kuko bose bari guharanira uburenganzira bw'abaturage bo muri Kivu zombi bakomeje kugenda basiragizwa ndetse bameneshwa umunsi ku munsi. Amakuru aragaragaza neza ko M23 yamaze kuba yitegura, ndetse ngo abasirikare b'Ubufaransa bo mu itsinda rikomeye cyane badafite izindi nyungu izo arizo zose baraza gukandagira kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma, kugira ngo bakomeze kugenda bacungira umutekano Joseph Kabila. Ibi bigenze bite se? M23 itangiye gukorana n'ibihugu bikomakomeye, ko byari bizwi neza ko M23 bundi ubusanzwe itavuga rumwe n'ibihugu bikomeye birimo Ubufaransa ndetse n'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko Umufaransa ukomeye cyane uyu mugore wakoraga muri UN waguye ku butaka bwa Kongo igoma arashwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Bivugwa neza ko igihugu cy'Ubufaransa cyahise gikaraba Tshisekedi ndetse bangana urunuka, uwamurwanya wese Ubufaransa bumuri inyuma. Niyo mpamvu uyu Mufaransa-kazi akimara kwicwa, kugira ngo izi nkuru twarazibabwiye mu bitero byagiye igoma nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, nawe bashaka kwica uyu mugabo Joseph Kabila, biza kurangira bishiye Umufaransa-kazi utuye muri quartier imwe na Joseph Kabila. Bivugwa neza ko hari hagambiriwe Joseph Kabila n'abandi bayobozi ba FC M23. Uyu Mufaransa akimara gupfa, bivugwa neza ko Ubufaransa bwahise
bwahise butangira ikimeze nk'imikoranire birindire gite na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo baze kugenda batanga ikimeze nko kuza guhangana na Tshisekedi. Biragaragara neza ko Antoine Felix Tshisekedi Ubufaransa butamwiyumvamo ndetse bamaze gushwana ndetse byeruye aho mama 23 yatangiye kugenda ikorana n'Ubufaransa, ariko benshi bari kwibaza niba Ubufaransa butaza kureba na yingwe ndetse bagatangira gushondana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bisa nkaho Ubufaransa ntacyo bwitayeho kuko Ubufaransa ni mu bamwe mu bafite intwaro nabo bafite kandi n'igisirikare gishoboye cyane, ariko bitewe nuko n'ubundi atari intambara bagiye guhuriramo uretse kuza guhanganisha aba basirikare ndetse buri wese akajya ku ruhande ashyigikiye. Nubwo bimeze gutya ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ntabwo ziri ku ruhande rwa Tshisekedi, nubwo uyu mugabo Joseph Kabila yafatiwe ibihano, ariko Tshisekedi wamaze iminsi asa naho aya mahanga atari kumwumva neza, bisa nkaho rwose Tshisekedi n'ubundi byabakora ari ukwihambira. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwishyiriyeho ibihano Joseph Kabila bisa nkaho rwose ibintu byahise bihinduka. Abafaransa bagomba ngo gucungira umutekano Joseph Kabila, bya bindi byo kwirirwa bashaka kurasa n'amadrone ngo ibintu bizongera gukunda. Ubwirinzi bukomeye cyane bugomba kumanuka, hagomba kujyaho ingamba nshya ndetse hagomba no gukora advance ku birindiro bya mama 23 ngo ingabo zikigira imbere, maze Joseph Kabila byazakunda akajya kuri ubutegetsi, ndetse dore ko ari mu gihe gitoya uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo atemerewe kongera kwiyamamaza indi manda. Ibi rero birakomeza kugenda biteza benshi cyane kwibaza ibijyanye n'iyi ntambara y'amagambo ndetse na politiki yongeye gutangira. Joseph Kabila kandi bivugwa neza ko mama 23 yabaye imuhaye umwanya ariko utajya utangazwa nk'uko bivugwa, nyuma ya Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bayobozi ba mama 23 ba Colonel Nanga ndetse na ba General Sultan Makenga we akaba ashinzwe ibya gisirikare. Ibijyanye n'imiyoborere na politiki Joseph Kabila wayoboye iki gihugu arakizi neza 100%, azi aho yakandira ndetse azi naho yabyicira naho yabikiriza. Niyo mpamvu mama 23 yamwifashishije kandi bakaba bari gukorana umunsi ku munsi. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko mama 23 yaje kubona andi maboko nyuma yuko bisa nkaho imitungo ya Joseph Kabila bashyizeho ibyo kwifata bakaza gusanga si wibaruyeho, na n'ubu byakomeje gucanga abanyamerika. Gusa imitungo afite mu bihugu nka Amerika yo nta nubwo ari na myinshi cyane ku buryo yamuhungabanya. Benshi bavuga neza ko muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu bikomeye cyane amato ndetse n'ibindi birombe bitandukanye n'indi mitungo ikomeye cyane amakampani akomeye ya Joseph Kabila afite uwo yayanditseho utari we. Ibi rero byagorana kuza kuyafatira ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho yateye squate. Ibintu rero ntabwo byoroshye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uyu mugabo Joseph Kabila, ariko Ubufaransa bwamaze kwitambika. Ibintu ntabwo byoroshye rero ku mirongo y'imbere ku rugamba twigarukire muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo twari turi kuvuga ibijyanye na Joseph Kabila ndetse no mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Uvira ho hakomeje kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane bya hato na hato. Ubwo twimanukiye muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'u Burundi neza hakomeje kugenda havugwa ibitero bitandukanye y'igisirikare cya FCM 23 gikomeje kugenda agitungura ingabo z'abarundi zikagabwaho ibitero karabutaka. Amakuru agaragaza neza ko ingabo z'u Burundi mu by'ukuri ziri kugerageza guhagarara mu birindiro byazo, ariko bisa naho bitoroshye na gato bitewe nuko FCM 23 yakomeje kugaragaza imbaraga z'umurengera zo gukubita itabariye ndetse yihorera ku basirikare bayo baherutse kwicwa batatu mu bitero byayisanze muri Plaine de Ruzizi, maze bikaza kuba byahungabanya mama 23 ku buryo bukomeye cyane. Igisa n'igitambo cy'amaraso intare za Sarambwe ziri kugitamba ndetse zititangiriye itama.